gas, gas, gas. Ayo semangat, 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 semangat. Semangat. Kau masih bisa lah. Ketoprak, 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 ketoprak. Ayo Jo. Bisa Jo, hidupin Jo. Ekol Jo. Nggak ada engkolan deh. Lupa gua. Ayo Pak, bantu Pak. Bantu, bantu gue. Bantuin. Ayo ngapain? Itu ngapain? Bingung cari tempat modifikasi atau part variasi di motor kalian? Kalian bisa langsung cek Instagramnya Extreme Motorsport ya. Buat kawan tinggal di Jakarta, Uruya, Tegalang Tengah, atau Ciledug, pengen cari tempat detailing atau coating, kalian bisa langsung cek di Instagram Pancagerek ya. Buat kawan yang mencari helm NCS, bingung di mana? Mending langsung cek Instagram Sarang Helm. Cari tank pad ataupun hand grip, bingung pakai merek apa? Mending pakai HYD saja guys. Link Tokopedia-nya di deskripsi ya guys. Suka detailing motor sendiri, bingung cari bahannya di mana? Kalian pakai bahan Artupar aja guys. Link Tokopedia-nya di deskripsi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo, 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 come here, come here. Wah, gila banyak banget yang foto, Pak. Serasa jadi hanya Geraldine gua. Bro, I told you bro, bro. Let's go. 1 hour later. Ayo semangat sayang. Angel, angel. Oh, kayak gitu caranya ya. Angel. No. Gila di motor kali sudah seumur gua kali ya. Lu gimana? Ikutin dia aja, nggak apa-apa. Lu? Udah nggak apa-apa. Oke. Meanwhile, Ayo gua manin, ayo semangat. Semangat kawan-kawan, ayo. Semangat, Pak. Ayo semangat. Gila, jadi tim hore emang enak banget. Ayo gua bantuin. Ayo, oke. Aduh, ridingnya sama Gani, motornya malah trouble nih guys. meanwhile, Just go, ayo. Never leave friend behind. Ayo duluan guys. Yo. Oke, apakah sudah hidup? Oke, he's back pemirsa. Gila. Gila, Pak. meanwhile, Sabar, ada motor mogok, sabar Pak, motor mogok Pak, sabar Pak. Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak gue nih. Gila sih ini, keren banget anjir. Bisa nggak nih? Oke. meanwhile, Wah, bantuan nggak? Gila, never leave me behind. Ketoprak. Ayo Jo. Bisa Jo, hidupin Jo. Ekol Jo. Nggak ada engkolan deh. Lupa gua. Bentar Pak. Ayo semangat.
Oke, gas. Ayo semangat. Semangat. Kau pasti bisa lah. Oke, turunan. Lepas. Ayo starter, Eko, kagak ada yang kolan. Coba gue gantian ya. Aduh, suat. Ayo gaskan. Meanwhile, Ayo Pak, bantu Pak. Bantu gue. Bantuin. Ayo ngapain? Itu ngapain? Ayo suat. Nah. Ayo suat. Ayo. Tunjukkan perkawanan yang setia. Iya. Gila Cikonde. Oke, aman. Woo. Ayo cepat, saya bantu doa. Semangat, ayo. Semangat, tim hore. Semangat, Gani pasti bisa. Semangat, Gani pasti bisa. Anjir. Bener dah. Oke, gue bukain jalan ya guys. Gue bantuin lu pada nih. Coba gue bukain jalan. Oke, kita bukain jalan dulu buat sobat kita pemirsa. Bentar. Oke, sip. Gimana ini? Yang punya acara malah mati motornya, Mek. Ya, gila Cikonde. meanwhile, Oke guys, jadi gitu aja konten persahabatan kita hari ini. Gimana tentang persahabatan guys? Oke guys, jadi gimana soal persahabatan? Ada kayak seperti itu di teman kalian? Oke, kita lanjut lagi di scene berikutnya. Pegel Pak, lumayan. Oke, let's go. Dadah. Ayo, foto. Mau ke mana? Nih. Ninja ya. Oke, go. Yo. Halo. Yo. Oke, now we go home. Oke guys, gila Cikonde. Welcome back ke tim Doris, YouTuber yang hampir kurang dan tidak dan hampir terkenal tentunya ya. Kali ini kita riding sore dulu guys. Gila Cikonde. Ih. Aduh, gue seneng banget kalau ngeliat anak-anak kecil gitu ya. Gue dulu waktu gue belum punya moge guys. Aduh, boro-boro guys. Gue berani geber-geber gitu motor orang ya guys. Yang ada gue mau minta geber, bang boleh geber dikit nggak motor? Oh sorry bro, tidak boleh bro, maaf bro ya kan.
Lu kalau punya moge mah, aduh, gue inget banget tuh waktu gue belum punya moge tuh dulu ya. Aduh, bang boleh bang, boleh geber bentar gak bang? Oh maaf bro, gak boleh bro, sorry bro, maaf bro ya kan. Waduh gila bro, bro boleh join nggak? Bang boleh join nggak bang ke komunitas mogenya? Oh maaf bro, motor lu apa bro? Sorry bro, bukan, aduh motor lu masih kecil bro, bukan temen kita bro ya kan. Gue kalau punya moge gue nggak mau kayak gitu guys ya. Makanya gue selama gue punya moge, everything is friend bro. Ya nggak bro? Ya kan? Oh, iya gitu, Aerox aja bisa join sama anak-anaknya kan. Ada yang ngebukti brotherhood my life bro ya kan? Kadang-kadang bang, motor saya Matic boleh join nggak bang? Nih orang warga. Waduh pak. Bego nih, ke kiri kan. Aduh.